gospodine Abdi Ramazuli. Za početak možete vam reći po čemu ćete pamtiti ovu 2011. godinu? 2011. godinu mi ćemo je pamtiti po našoj stranci gdje smo imali obavezu da održimo skupštinu i tu skupštinu smo održali 2.3.2011. godine i to nam je bio cilj opstanka naše stranke. Što očekujete od 2012. godine na ličnom planu? U 2012. godini mi očekujemo da kao stranka pridobijemo što više mladog kadar koji imat će dosta energije da nam pomogne u stranci i da tako sa mladom snagom i novom energijom krenemo na naš projekat koji smo zacrtali još pre osnivanja stranke, da svi Bošnjaci budu na jednom mestu i sa jednog mesta rukovoditi. Što smatrate najvećim uspjehom za 2011. godinu? Pa najveći uspjeh u 2011. godini mi smo imali izbore. I na tim izborima smo mi dobili kao stranka 2000 zvaničnih 2400 glasa, mada smatramo da je bilo više glasova, ali nažalost gde su, mi sami ne znamo te glasove gde su. To je bio jedan od najvećih uspeha, a i dalje pokušavamo da stvorimo da stranka bude što obimnija, da ima što više mladog kadra.